روشا دانوستاندین آلیان روشابای کردستانی دیالوگا کردی دی چه آستیده هرگلین و امدیلگل محمد اسماعیل اندامه دسته سروکاتی انکسو برپرسی ری و بری پولید بوریا پارتیا دموکراتا کردستانی سوریه جه قامشلو بگرنه دستا دم باش که محمد از جوی پرسی دست بی بکم نها استاپی بندیان دی چه آستیده نها ریکفتن یک جبوی رای گشتیاگو هاتی دیار کرن هبوم نها قوناغا دویم گلو دست پیکریه گرد سپیکر به دچی روشی دیشته ور بگرم که محمد فرم سپاس لاورز دانستاندنی گو نامده چی بود طبعا دست پیکده او رکفتنه که سیاسی سر نرین سیاسی رکفتن چی بود ما تیگهشتن جیلگل قناغا به لحفدورا هر دوشان دا کرن گم تیگهشتنه که جمع چیوی گم بیجن رکفتنه دهو که بنگه که باشه گو رکفتنه که گشتی سر آوا ببه هنه که هرگلیوی قناغا دی یا گو جیبه جی کرن یا تنفیزیه یا هنکی هنک زحمتیوی جی هنه براستی لی حتی نهاوی دانستاندن بردوام ند ناو هر دوشان داده ناو طرف گارنتی دار یعنی ولایت گرتو امریکا و جناب کاک مظلوم عبدی دا نبینا هر دو آلیا دا اگر کاغت نبینا مداد چنوتین ام بهوینه گو یعنی ام دمکی نزیک دا بکاربن دست دانستاندنا مباشر یا گو اکثر هر دو آلیا به هفدورا ببه حتی نها هر آلیه کی نرین خواه آراسته بوه قناغا بید که نخاسم موضوع هری گرنگ موضوع لیوگر یا ناویه چه به یعنی نواروکا و ریکفتنه کی سرچه اساسی او ریوبری دوراوی و رنگوی و حتی کیرا ده کار جه بریاره به ده هرمی ده سروان تفاصیله و هرگلیه یعنی دوی هنک راحتی چه به نه هم یک روژه ده وقت به دانستاندن هر دوشان داده بلکه هم سپحیجه فهم نکن تیگهشتن نبینا هر دو آلیا ده هیدی چه ده بگه هر آلی کی چت خوازه خواسته که هیچ نه تبکنا که هنک نرینه دوری هفدو هنک نرینه یعنی هر دو پیک هات هر دو طرفا جی پیوستی رکفتنه هیا و ما جدینه جی لی دوی هنک وقتا کی برای هاتی استاندن ام نابجنوی حتی وقتا کی درج بستینه بس کارا کی باش سر دبه که محمد نها بگو من بشداریه دولت یکبوی آمریکا هر وها آلیین دنین هفت پیمانان ده پیوندیادنا بینا انکسه و پیاده ده دانستاندنه کی گلکی گرنگه گارانتیه کی گلکی گرنگه گلو آمریکا و هزین دن این هفت پیمان طایبه تیجی فرانسه ده گارانتوریا دیالوگا کردی ده هنجی به آوایی کی چالاک بردوامن كيك محمد دنجي من دقيته تماشامان هيجا هف بيبين امال قال محمد اسماعيل اندام دستي اثر وكاتيا نكسي وبربرسيري وبري بوليت بيرويا بدا كسيكم بربرسياريا شاندا انكسي جي لقال بيدا وبارتين يكيتيا نشتمانيا كردي لسوريا دكان دیالوگا کردی نهاده چه آسیده او پیوندی پیامین کودنا بینا انک سو پینکی ده چنوتین هنم او پیام چنه هر وها وکی ریزدار محمد اسماعیل جی دست نشان کریم دنا بینا هر دو آلیان ده لسر ریکفتنا سیاسی ده هاتبو دست نشان کرن کو قناغا پیش کودنا بینا هر دو آلیان ده دیبری و بچه ریکفتنا دو هوکی کل باشوری کردستانی دنا بینا آلیان ده بری چندین سالان هاتبو امضا کرن بو او ریکفتن
وەکە بنگەهێکی قایم ئادانوستاندنین دنابینە ئالیین ڕۆژەوایی کوردستانیدا هاتبوو دەستنیشانکردن نها گەلۆ ڕێکەوتنا دوهۆکێ چ بنەما چ بابەت ئین ڕێکەوتنا دوهۆکێک و هەردوو ئالی لەسەر ڕێکەوتن هەنە ئەو بابەتشی لەگەل برێز محەممەد اسماعیل ئەم دێ بگرن دەستەم ڤەدەگەرن قامشلۆ بەلێ هەروەها دناوبینە ئالیاندا هینج دەستپێکێ بە دەولەتین یەک بوویین ئەمریکا هەروەها فڕانسا دەستپێکێدا هاتە ڕاگەهاندن و هین هێزین دن ئین هەفپەیمان و بتایبەتیژ ئەوروپاینە پشتگیریە یەک ڕێزیە دنابینە ئالیین کوردی دەر ڕۆژەبایی کوردستانی کردی هەبوون ئەو گەرانتی دیارە حتان هاژی بەردەوام دکێ ئەمریکا بە ئاوایەکی چاڵک دەوام پەیوەندیان دەجێ دەگرە ژێ ئەندامی سەرۆکاتیە ئەنەکەسە و بەرپرسێ ڕێڤەبەرێ پۆلیت برویە ئەنەکەسە ئەموانیەکان بزانبن کەکەی محەممەد هێویدارم و پەیوەندی نوها باشترە دەنگی من دەگهێتە کەکەی محەممەد بەڵێ بەڵێ کەکەی محەممەد من دوخەستەس بزانبم نوها دەولەتین یەک بووین ئەمریکا دقون ئاغا یەکەم دە بە ئەوایکی گەلەکی چاڵاک بەردەوام کرد دەستنیشان کرد و هینژی دنابینە ئالیاندا ئەو قاغەزێک گۆ دچنوتێن بە گەرانتۆریا ئەمریکا ڕژی تێکردن گەلو ئەمریکا هینژی بە ئاوایەک چاڵاک هەروەها ئالیین دن ئین هێزین هەفپەیمانان ji بۆ یەک ڕێزیا کوردی کار دکن بۆرە ئەسپەحی تێ نەگەهشتم پرسیارە ڕۆڵا ئەمریکا vê danûstandinê kekê Mihemed İsmaîl weke destpêkê de akîv e hîn jî. بەێ ڕاستی ڕۆلەکە گرنگ ڕات بە وڵاتەیە گرتو ئەمریکا و شاندەرێ وان vê ڕۆژەلاتی فراتێ ڕاستی شێوازێکی چالاکی قۆناغا ئەولدا گەلکی نامەدا و نەهاژی بەلکی گەلکی بخورتایی نونەرێت تایبەت یێ وەزارەتە دەرڤای ئەمریکانن پەیوەندیەوە یەکسەر جەنابێ پۆمپیۆ وەزیرێ دەرڤا هەیە گرنگیەکی ئەمریکات مەسلێدا هەیە بایەخدانەکە زۆر دەدوێ پرۆسسێ گوهدانەکە باش و شێوازێکی پرۆفشنال مناقەشێ و دانوستاندنێ هەر ئالیکی ڕاتکن گۆری ئەو ژبووان کاغەتا چاوا پێشخستنە وا دانوستاندنە. ئەو قاغاز چینە کەکی محەممەد اسماعیل ممکنە دوێ دەربارەیدا توحنەکی ئاگاهداریە بدەمە ئەو قاغەزێک و وەکیانەکە سەهون ددن ئالی دن ئێگووان قاغەزا پێشکەشتکی چینە ئەو قاغاز ینی ئەو ڕێکەفتنا گۆ هەر ئالیک چ شێوازی دبینێ گۆ مەسەن ئەو لێڤەگەرا گو چێ بە ناوێ چ بە هەر ئالیک چاوات بینێ چاوا خودیە بریارێ بە بریار حتاکی دەرەجێ چاودێر بل سەر مەسلەی ئیداری و مەسەرەی لەشکەری و مەسائلەی ئابووری و وایدی حتاکی ڕادەیە گوکارە بە هەنێک تێکری هەیە نە ئیدارات مناتقی کوردی هەیە ئیداراتن دیل دەرڤای مناتقی کوردی هەنە شێوازێ گۆ چاوە تێکریە گدنەڤ با ئیداراتاداژی چێ بە پێ ئەم هورگولیێ ڕێکەفتنێ گوش بۆ هەردوو عالی یەک یعنی نێرینەوە یەک بە سەرڤەیەکێ هەر یەکی نێرینەخوا ڕاستەی تەڕەشان یا ئەمریکانەتکە گەر تەرەفێ گەرانتیدار و نێرینێ هەردوو ئالیات بینێ و نێزیکایەکی گە چ شکلی حتاکی ڕادەیە کارە نێزیکایەکی ناوبیر و بچونێ مەدەچێک مژارێکی گرنگ و ئەس خوازم وەکی بابەتێکی بگرم دەستکەکەی محەممەد اسماعیل لەسەر vegera pêşmergeyên bû dina beyna we û peyêneke de gelo danûstandin çê bû ev danûstandin hîn ser vê mijara leşkerî û emnî çênebiye yani heta niha xaleke giring e xaleke muhim e xaleke serekeya jî vê rêkeftinê lê heta niha em negehiştine wê xalê ji bes tenê ew têgehiştina gol ku rêkeftina dihokê bibe bingehek ji bo rêkeftineke giştî di rêkeftina dihokê de xala xalekî leşkerî ew yani rêkeftineke leşkerî emnî tiştekî serekeye û ser wî esasî gi çi şêwazî pêşmergê roj û qesedê û hêzên golvêdê heyî çi şêwazî karibin bi hev re çawa kar bikin hîna hesa niha em derbarî hûrguliyê wê meselê nebîne qonaxa
پشتی مثلا لیوگره مثلا اداره پشتی اداره مثلا عسکریه هین دو سه خال پیشیاوی هنه حتی ام بگهنه و ام هیوینه و ام کاربن ام جید حسن براسی چتکی جمع انجمن اجتماعی کردی گله گرینگه و گرا پیشمرگه روز قوتك إرادة شعبي ملاطي ما تفيديجي أم دبينن يعني يكش خالي بنجهن وأساسا جو أفري كفتناها تمام ببج برقم خازن ري كفتنا كقشتيم هردو آليجي ما تكسكر يا جو ري كفتنا كقشتي بسرواري سياسي وإداري ولشكري كيكي محمد اسماعيل يعني ممكن اكو رايا قشتي بزانبه قناغا ديم قالوا او اتموسفير حياكو دمكي نيزيك دا دسبي بك وبك برب ريكفتنا كيف بريبه بشان والله ام هول ددن اما ام جدينا يعني وكو انجمن اجتماعي كردي وام لمس دكنجي حتى انها طرفي قرنتي دار امريكان جي قلك جديه كاك مظلوم قلك جديه ام يعني بردوام السر نيريني خوا حاضر بكن قري كفتنك بشوازكي قشتي بشي ريكفتنك جو هنك هورقليه يعني ريكفتنا دهوك قالك عموميات بون ام تنفيذه ويجيب جيكرناوي تنفيذه هناك تفاصيل قالك لازمن او تفاصيل هر اليكي نيريني خوا قالك دبيجه وام هول ددن قام كاربن يعني قناغه كان يزيك ده ام ريكفتنا كقشتي جو مشرف بج ملاطي مرج بيشروجا ملاطي مرة وشوا باش داربونا ملاطي كرد بيشروجا سوريا ده بتكسكرن كيكي محمد رايا قشتي ده دده ما داوی ده بابتك هاتا آخفتنكو اف لشکریا نچار یانجی ام بیجن یا زارو کانکو تیکرتنا دسته کو دلگران یک درایا گشتی ده پیدا کریم قالوا بي بابتي وكي انا كسوى قرت يدست لقال بيانك والله او خالي باوريه براسي قال لك خال هبون خالي باوريه قدام مدى وقال لك خال قرك بيشيا في دانو ساندن بان ما بجبو دانو ساندن ما وقت بي درباسي نيفا دانو ساندن كنوا خاليها مسألة قرتيايا مسألة دستي وردانيا مسألة لشکریان نچاره مسئلات تعلیمیه یا خوندنیه مسئله کی يعني شأن مناطق ما تبدأ بغازين اگر من کاری لشکریان نچار و اما ترسیا قدام مناطق ما دا پیدا بوی سه هیوا سکنه اندن راوهات راوستاندن گلک زمینه که باش پیدا بو نهادی سادس بکرنا هیویا ما اول جاردی ام هول ددن گو بسكنين في مسالها حتى ام بقن ريكفتنا كيف هفرا لانه هجر اف مسالها بردوام بن وعرق تاثير الريكفتنا بكن تاثير زمينا جو بيدا بوي ناف ملاطي ماذا مطرسيك ناف جفاتا كردي دا بيدا دبي اف خالي باوريه حميجي جيجرينجينا مساله تعليم يجي وقضايا هنا ام قلكي سروا من طرفي امريكانا رجي اخفتنا سرفا خالا وكاك مظلوم جي ام حس كان جديتك هي جاليه والياجي جو كاربن هولكي بكن جو اف مسالها نبن زحمتي ونبن استنقد بيشيا دانوستاندنه دا وبالتالي بيشيا ريكفتنه دا بليس بازبوتا محمد اسماعيل اندامي دستي اثر وكاتيانا كسو بربرسي ريبري بوليت بيوريا هذا كسي وش قامش توتلقى